me kwa saram thia son si a jata silent claim sata ki claim tong sin luk pen ki claim son ki misen si la son tho si di fu rong su pialong mesen flyover ki kim ki ranji apan ka lukawi kuti phar hinira in ko ener kep crore atangka panong si kim rang pon ki kim bom flyover aja pen stami asami assembly kimi ka prang in pulong teknanji pura ajona lo bang pharo society mapan sai paklem si tong si kot pen si kami di fu flyover patang pon bor ilo bang so pi telepon phai kri siar ni Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma bangsi ipu pon Ifo long kang pu pon along flyover upon Khorsing Terang indoor cup mati Khorsing Terang Fly Over pusi amen sedami jumis senten ilpon bon talang ikha bangso avizio la bangso Khorsing Terang Fly Over ingpudet cheklo ejon kepleng chikchona pinari di fu head post office angden chik keplong kanghang kelong Khorsing Terang Fly Over kanghang et abangke Fly Over gari kidam ji apan tere memian pilo athe kopi ko so hutong bangso Fly Over kiru jine kusi roratum aning ka peria pona bangke nang doko pason bangso Fly Over kanghang longlok abangke anong dunanji pu ke matha choramat flyover bang mesen nanji pu ke matha ka be pera jok tong se ko la pen non amat patang nanji pu ke matha pena jok non bangso kanghang adi malong in long kopi ne pen ason pen si bang plap plap chot bong ta bangso ke bang dun plap ke wala ji ki ding si nang dun bang dun plap choti koman tu si kanghang thu poni thang chi pu thek thik lasi kanghang eta diwa long puthot ati mi pasemar pon thu det asonte messenger mo komani ki sung phote ra phi kasemar du na bangki ale videji la se ja chitami pasemar pe jo pen der chat chitami semar pon pamme pu asonte ki thera pen mi mu chotji news report KTV news